kwibijumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional enchira ya kawaida yokurwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boywa mbugwato bukorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Biyama no sana umwanchu muliye wita senikia Ndizi TV nendengo kualigania ase umorobelio o Worldfit Clinic astokomerana na daktari oyogotosemia amange wetera amaroire sago tumanyia nugoroire ubumboroire kine kibogo cha somo beroito ningiya koboreta nabo ibona kiboko nyara koba boko bweni gongo kwaligania elindito sange ase obwamo kolinde nyira sinsema chichi mitandao sensema ya Facebook nabo tunyara gwetera Ndizi TV News Digital nabo sensema ya YouTube nabo tunyara gwetera Ndizi TV News sensema ya website nabo tunyara gwetera www.ndizitv.or.ke wanchibuli yabwiga nabo sangana intwe liboli lyago gwetera sinambiri kwa screen yago otomanyenga yokubwatia omorobili koronye kubate buli indolyo nsigo cha ase daktari no alega igase studio na bago koiranilia akonde ntenda ara mwaligania aratutene kyakoroko nabo ige clinic kyayenga ngaike gotoka. Karibu sana daktari. Asante sana Miss Kerubo. Editoria na daktari Moses Kena Osarigo ngorwa senyagitari ya Worldfit. Worldfit Health Centers na otolega Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana. Asante sana. Daktari na tengo nyora ujumbe abantu bari komboli wiki lingana kitoko nyora daktari nyigwete bo betimete semba bete bagwikira nasinya gitali yao. Ya abantu abange bachakiro boja sana. Especially abantu ba Nyamira bamanyire nga Worldfit ngaje gutoka. Yona libya. Kurende daktari unatoka teba botambe onye umanchu muri kabwato burero bwabere bukumuchanda somo beroye onye gatakite nare weekend twabokwanira otoma ujumbe yaye kurende weekend yaita nanyora ujumbe sana. Umanchu muri ale kontenga ga kikora nsete bi daktari wiki akwanira oburire bwa gastritis wanda tomanyu mwanche muri obumborere ki omete mbaroro batamumayiti na ndembaroro bapumayite wabere bogo chando mubirobo irinde bayemanye ngakibagwenete gwetanga kurwa soborero obo mbiye muno Miss Kerubo whatever gastritis you know ekaruko nga gastro ama gastro eminyetienda so gastritis nekerenda yago yasambekire enda yage sambeke you know enda yage sendagere kogu togotebenda enda nenene lakini togotebege kabu geri kumukiendagera kero kwa merire ndagera yagusege kabu ikine gitokoro kangenda guse stomach onyole enda yago yasambekire ine tokuruka nga gastritis so gastritis is inflammation of your stomach mucosa ne ngozi yenda mete igego monu ganto bwate ngozi
gweturumbuka bakenda guturumbuka engosi iri kurukunga mucosa iri gutuka senda so engosi iri yenda esambeke ine tokurukanga inflammation. Let me show you in a minute. Umuntu akyakumwagira make sengosi yago amorero gusamba amorero abantu ngabayiri umuntu akumwagira make lakini takumwagira amasambe mono saidi aragusamba abwatiriberera dire bwagatu nabukorana umuntu yosambe kirigaiga ngosi teraru ngosi yeteraru ororo lakini nabokoro n'umuntu asambe gete ekina kiminye tige karogia korekanire senda yago ugusambika kuri engosi yetarueti lakini wasambe kire you know inere kurukunga gastritis inflammation of the stomach mucosa engosi yenda yasambe kire inere tukurukanga inflammation. Yes, Miss Kevu. Ndiye mwana sana daktari asogotweresera. Akonde daktari kwa tebiringa no gusambika kwengozi yenda. Ngikeragere ngozi yende sambike. Kwegura aba no na ruchu umuntu gete. Ngutarire town biya. Lakini ubwatanga enda akukura enda yane. You know? Muna bono tiangotebi. Umuntu anywa marua mange sana toragere abantu bari bagunya marua bati jaga nkoragera umuntu anabari bagakora competition umuntu akubwate chuba popo omomera chubengi bona kwota uruta yonsi unyugozi no muzingo mu bakoranyuruga onyu muzingo mugima tararagira bona amaruali usine changa tutebe kusine kwende nini spirit echi whisk kwanyuru musingo mugima wikire senda yago nabogo sambe nda yago enda yabona bego sambeka nyore bari bandi bakura nyomaru usine gracia kamo yoka nabakubuka mambia sambe gitega so you can imagine amaru yikire senda yago nabago samba ukuta wako wa tumbo ule ukuta wako wa tumbo ikichomeka basi inakuletea what we call gastritis umuntu bali bakunywa sigara esigara nabera changie sokoleta mangana yo gusambika kwenda ne sigara ne nabera changie asokolenta ogusambika kwenda abantu bali babwate bacteria kurukunga H pylori omanyite sende yaito miskerubo acid nenya saa tonge tororo ekulukunga hydrochloric acid the hydrochloric acid egasi ya ino kokonyesa mangana yoko bunendagira digestion of food you see lakini bono bacteria nereyemo ekenyinyi yekomenye senda binyi binde bikomenye senda for long lakini kenyinyi kirege komenye senda yawo ekemogioka gikurukunga H pylori so H pylori yeye ekero kire senda yawo ige kunya korumo ukuta wa tumbo the mucosa muna ige kunya koruma ukuta wa tumbo usengozi yenda nabera nyare kane getrige enda yage produce acid nyingi ile kurukunga hydrochloric acid so hydrochloric acid ever produce too much of it nabe kugosamba ukuta wako wa tumbo ndio nene so ekenyinyi kiriye kurukunga H pylori nabo kiragere ke kolentere shida yetu ambiangira namagango tebi ekero toko teba ngaki inki you know tutare kanga nyoro gusambika kwenda ibintu mbiro wende kurigere nyasaga tonge acid ya hydrochloric acid yesenda yago lakini tiyanya ko gusamba because there's what you call protective mechanism the protective mechanism niringa nyasaye nabegete the mucous membrane the mucous membrane yeye ego produce amamira amamira yago produce aitana nenda yago egerenda yago tebase gusambu ne acid irinya saa tongete senda yago so this is a protective mechanism so when you are saying somebody akona gastritis what it means you know ebinte biaso senda yago they have overpowered the protective mechanism
the mucous membrane yarusi wororo munabona kwa mfano abantu bali bakunywe painkiller painkiller sana bamenyerete bakunywa diclofenac bakunywa brufen ngereta kurara tanywe painkiller abantu bali batamarwire arthritis you know babugate cancer you know nabona abantu bali bangakiri similero muntu abugate cancer kumuruma bono muntu uri maitande gwikanywe painkiller tabaso ubusungu buli mbo basakobaiko you know wono kunya konji painkiller chite ekero chikire senda the protective mechanism ili gotoke senda twatebire the mucous membrane and even the amakamasiali ago kororu you got the painkillers chigo korora the mucous membrane once the mucous membrane ya kororiru bono ya tigire ese acid ko wera igoro erente inflammation you see so the painkillers nabo kiralente gastritis again tukende kiralente gastritis ne kiringa onyoro mukyo ryo koragerie enda yago mate kire kimongoragera kire kimongoragera kire somo bera maiso nkoragerari enkoro yago nkoragerere itanyore tiendagera tago korabya igo ninda yago nyore ko gache ndagera nero nkoragerere boni mekineririe kolenta manyinga senda umukyo ryo mocha niyo tiche amanyinga taga tusoso esenda yagerageri you know utwalige ntwiko kunga ischemia bone minetinga enda yago ya kure asenere ya asenare egoku okoba manyinga taligo ikororo so ischemia na bekolenta gastritis yeah. Mbiyamano sana daktari asokweresera asobwagari mbiyamano sana omanchi muri wita CENTRE ya Ndizi TV ningo togenda gusanganire Dr. Kena Moses korwa ase clinic ya Worldfit anyamba no kwigurira TV yago ningo togenda gukwanera igoro yoborere bugosambika kweri ngozi yenda lisangwa daktari abere kagoteresera asobwagari obumborere kyobo nabayigo ngakibogo cha aso mubire kolende daktari omonto kia kwa ramanyinga na batubura iroboyo ebimanyiriri bire byora lenga omanyinga no water gastritis anatebire wikoiboringa ekerinda yakoromire nakinde yando maiga ekero kororo bosongo bwakire senda yawo bonene side wikoiboringa kikialenta gastritis confirm nora abantu bali bakunywe sumu kuri umuntu nyure sumu esumu na beko kolenta gastritis igo batolera kunyu rat and the rat kwe wakwenda ekoroma edeko because a chemical yese rat and the rat gosoma ntwa kunyo muzengeri yogori yechombe timenda tonyo nyura muri wana wantongo stress ekogera monta karatike kole ona gawe kole abyo so kino mai to mai to ko baye so kino o sea yugo kino abe mono abura nyenga no go srete jasa ocha go samu mapema afadhali you know usijiwe uzijua mali unaenda so bantu bakunyu chemicals kiaso esenda na abarabu na uchiko wa dental gastritis mbimanyirikyo umuntu ararore totarenda daktari asebi manyirire tutabe umuntu bano nyure amalioga iyo gwita akerkende nchiranere orara abweni gwe malioga yuara ruasomobere kabisa nkwegwa matembaro bali bawo kangwita bali anyora ya settings cyasalikire basabaye bona abantu baleka banyura iryogo ngoja bale bachagutura chi complicate na ituganda ukwana kia gastritis ne bintu bindi bingi lakini ngo konyu bali nabakwegu antidotes ukwegu iryogo guse antacids ya chiko kanya you know yes ikwende chemical ya so ile senda abandi ngorandi bakwa fast aid baye mabere because mabere ni antacid erinda yaute sambe kamono so there is a way ikarugwa kiri nyagitari they employ the management yororo so tugende se manyire nawe ikimanyire getanganye krote tukumanya no bugate gastritis nekero gutwara what you call abdominal pain enda yage ko koroma lakini nande ko koroma eri ya igoro what you call epigastric pain ekerende ko koroma ya igoro ari sendere nwende ende ekwende yego koroma side so what you know epigastric pain and then I got taken to about gastritis
nandi gastrate na bigucha suddenly na bokunyo enda yao nyanya gutanda mechande yose lakini cha ego kuruma mara moja tu so you were fine ujikuwa na shida yote lakini wakati tumbe imeanza kuma from nowhere vile nimesema labda ulikunywa pombe too much labda ulikunywa painkiller hata ukazidi ile dosage ambayo inatakikana because the pain was severe kwa sababu atizo mubirogo so the again to korelinga nkikiragere ni ndane cha kondoma etakando mbire boigo so what I'm saying ekero wate gastric pain pain igoche igore kanyo bugoche igoro na bora nyolenga watwalire again to krokanga gastritis na ndi pain yeye ekere gucha abandi mbarekero bakurie ndagera yapwa lakini abandi mbarekero bakurie ndagera ya worsen usiabembe muno so what it means nga pain na bo wento nyirigereri kero ali ndagera yabe nkali muno yiga abo kumanya anyonyole gastritis gusenga kikero nali ndagera pain yatimuka na bura nyolenga ne kwerende ya lentunel again tukendo korora na kero gutwara gento nga dyspepsia yani nga okundagire ya gutera bunu boronge kwa mfano umuntu yariete ndagira kare sana lakini after like 2-3 hours akonyebe chagalengima kola watu wakunywa ndagira lakini kuchikobechagara ngandagira njaja kurunda no that's what you call dyspepsia ekero gutwara dyspepsia okonyonga ndagira ya gutira bunu boronge na bura nyolenga it is because of amangana ya gastritis ekero kuiguruke nausea usinande kwaruka gosa igoto okoroka no bwate pain ili lakini ando igweto okoroka goso igweto oroke ine dalili yoburuile wa gastritis again to kende umuntara arole nekelinga endagira appetite yekobora ujiko mwendagira ujiko mutinga baba siba nyole gracia kama cha sibe yokani hatini gwetikoragira so ekero appetite yego koraki yangire muntari kutegweti appetite at the same time koro mwale nabwate gastric pain na bura nyole ne dalili yoburiri wa gastritis enda kuichura kwalira kantaka sinini kuma kuwenda yaichura kweli anda uko ndo icho kendenge lakini ndechire enda yago yaichire mono ukuri ndagere sinini enda yago nga yaichura saidi that kind of feeling abdominal fullness bloating ikutinge ndeo chogaine ndoroje belging koro watu anya go belge kaya kumutanya go belge yoka na ande ndako muromere na bora nyole nga gastritis like gose hiccups muntu mugima lakini akanya kutwara hiccups mwana mumwere mwana unanya unya kutwara that kind of hiccup maybe belging also bwata hiccups na bora nyole ngano buruire ubuga gastritis ubwate na bura twalibere occasionally na wego changia so ine dalili choburuire bwa gastritis Mbiyamana sana daktari. Mbiyamana sana mwancho muri weta CENTRE Ndizi TV niko tugenda gutusanganire Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit singa kitugenda gukwanira oburire bwo gusambika kweli sangwa lienda obereka guteresera obumbureriki na kibogo cha somo bero ito nabo igoteresire ebimanyire kondo mwancho muri nabo gututomera ujumbe yagenke gwetera sena mbiri gabase screen yago tumanyenga yokobwatia omorobiri koru nabigonye kobwate ibolirinde lionsi ase daktari nabo gotoma elinde daktari akoiraneli kegera no legase studio kulinda sense mu chiche mitandao asensemo ya Facebook nabo gotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabo gasense ya YouTube nabo gotonyara gwetera Ndizi TV News
sensemeria website na bokunya gwitira www.ndizitv.or.ke. Daktari ekiagera liboli na tukuboli ndo chine ndo mwanchumuli liboli rigaiga agoteba ngaki how can I prevent stomach ulcers. Ekiagera tochu kwanera sensemeria ulcers na bogoto tebinga oboriro boigabwa ogosambika kweli sangwa lienda mbo etofauti nero na ulcers etavoti nero lakini oligelinga emanyirire binge bibwekaine lakini etafauti nero nanago tebi umuntu akomwagera amache amurero lisanku nabo likuru lisanku lyarule ekibona igatonda kyabeire lakini bono umuntu akomwagera amache lisanku lindi chikoso ndi chikuruororo ine rutokorukanga gastritis so eta oligirimna bono etavauti ya ulcers na gastritis ulcers ya kolento ne bintu bibere byoka kolento ne H pylori tuatebire bacteria ile komenye senda gose chipainkiller lakini tuatebire nga gastritis na bera alentu no kunyunya ole liyogo muntanyule gastritis na be kolento na amarua mange gastritis na bera alentu ne bintu bingao lakini ndete kumonyo mwanchu muligiri amanyanga kiyo etavauti ya gastritis na ulcers tebuwa titafauti nene mono ebinti nabyambete kubwekana and that's why sometimes even na wora check umuntu abwate gastritis na ndekera toko mu treatment ya ulcers onyolenga tafauti teyo nene mono the treatment be almost similar ndio nini lakini bono ese amangana gastritis na utogutama kumanyanga inki kiagera enda ya muromo onye kintu kiagera enda ya muromo gusina marua mange then tumwambie apunguza ujuka kunywa mingi tutoe ile kitu lakini hakuna tofauti sana ulcers ni kidonda gastritis ni kuchomeka wanje muri nara gateana nake daktari amarua abana akalikoleta amarua mange kegera kero burire to gukwanera oika amarua toko amaru koranga na marura manga kolenta okay so nyole bali ba kunyuze bali to konyu tupunguze ona unagani ndo nyamange mono abono mwanchu muri naro boli ngakia ago prevent stomach ulcers ogo prevent stomach ulcers go prevent to the gastritis no kumanyanga nkie kolenta stomach ulcers and nkie kolenta gastritis twate bintu bikolenta ulcers ne bintu bibere ebinene bacteria ya kolenta ulcers ikoruko H pylori ego chokoba ubo safi kutaliko singatiwu esamangana yendagera kwachire echo enene nkora rwande munabono yorali stuga tobis ntekera korwa kudu echo ime tali kunyora ngana takiresi bya magokai bono kwachire echo to kolekyo bosafi buya kumbe nkwabwa H pylori nkogedoro buga tendagera oeli upatie mwenzako akikula takuwa amepata H pylori so what I'm trying to say gwikobo safi bove igoro because H pylori kwambukira wetra what you call oral fecal contamination echo kwalire ebwate bacteria ya H pylori kyo teri mono nagenda ngade muntu aki so nilete nilete akoimuki goja ndako bako ngaki au kwa ndera ndako bako kwai ujejua mali alikuwa nini labda amevisit nini a toilet takole tubo safi so H pylori ego cha gwetera contamination fecal contamination again tukindi twatebirege kolento buri ulcers ne painkillers so onye komengeta zi painkiller I remember when I was nini nalengo mwana muromo keiga mwako mtuna bwate duka mwali naruga chitoro I don't know it's long time ago mwali naruga chitoro onye kugoranga na panado tinkorara njinda nyweti panado tinkorara I don't know what the guy was suffering from you know kumbe kunya kunchi painkiller najiko na wachira kolentera ulcers you see bono tubase kunchi painkiller chinyingi kirabase kolentera ulcers again chirengi ya no kumanyanga inki kyale kolentera ulcers na ande you run away from that yeah ananya ko what ulcers at the same time lazima ukuje hospitali
kama uko na ulcers lazima ukuje hospitali ili tukupatie matibabu mazuri. Yeah. Nara daktari gateba, hello, swali langu ni kuna mwenye anaumwa na tumbo time anakula na same time akikula mboga ama kitu kali anawashwa na tumbo. Hii ni shida gani? Inaweza kuwa na uhusiano ile ya ulcers ama gastritis. Kwa sababu tumesema ile magonjwa mbili, ile ya gastritis na ile ya ulcers ina uhusiano na chakula. Kwa hivyo tumesema uko na kidonda ama tumbo yake imechomeka. Kama utakula chakula ambaye ni kali na ukali, labda umekula chakula ebwate pilipili bakende kurume. You see? Kwa lindagire guchikogera usi acid yagebe nyingi mna wantola kulia mafuta mangi. Wajire watenga ipatile nyama choma yenye kona mafuta mingi. Kwa lile na bekogera nda yake produce a lot of acid. Kobe nkwabwa tega gastritis, kuze nkwabwa tega tonda na bekugosamba. So inategemea unakula nini. Daktari Mwanchumulia na kubolera naki watebanga no gusambika kweli sangwa linda. Montongorora ali bunalisambike. Bona abuto abunekero bona gwakiri nyagitari. Bona ogende nyagitari. Umunyagitari yori umunyagitari bona gwarore umunyagitari. Ususpecting ya haya mnana rolio na bara sutwara gastritis. Igoro naitete changa sana. Naba urakorera into ikorokunga endoscopy. Endoscopy nebiche gwako ukobekirwe tube kwaligereri kubone nda yawe yaligereri. Ekere yaligereri na bekorokinga haya umuntu nabwate ntuki gastritis to korora esobosi ezogakorora baisago utiyadeketize no nabo korora gwetera x-ray usego kora test fulani. Okay, mbiya sana kaitu Mwanchumulia kwa manyire na kyo bwenete korora. Daktari naro gata hello Ndizi TV, Julius from Jogo ateba niko na shida nikikula chakula bila kunywa maji huwa niko sawa. But nikikunywa maji huwa naendesha sana. What might be the cause? Ulikunywa maji saa ngapi? Let me show you. Niko igurenga ekero kwaragire. Lakini ndo ndatenga ekero twaragire twanywa maji. Lakini ngutakire kwarati mukake. Omanyetenderi yaito twatebire nebwate acid ekurunga hydrochloric acid yasanye tongetoro. Egasi ya eneri goikeburukanie ndagereri enda yago goikeburukanie ndagereri yago ni acid ekurunga hydrochloric acid na digestion irabe na ndagereri irabu nubuya. Lakini bono ekero kunywa mache korumaiga minute acid iri yarenge senda you are diluting the acid. If you're going to dilute the acid, take kuburukana nendagira buya ebune ndagira buya. So nabora nyole indigestion. Daktari igo umuntu ngakyabwenete kunywa mache bona. Umuntu nagwente ko nangandire kunyarekana nabo kunywa mache even 30 minutes. Tararagira. Ntegwa nini? Kosekero kwa ragire nabo kwa even 30 minutes yera komanya kunywa maji. Lakini ntolikobwati mono. Lakini aikwa nyoliringa amacha nkolenterale shida. Give yourself time. Yeah. Igara ali ndagera utimoka keigo kumanya kunywa maji. Yona sana daktari na ndimyamona sana Mwanchumulia chinga kimogendete gutuma amaburi ino anogosemerikwa ne daktari oberiga kobaira ne ndimwabere mu gutwara obumanyi. Akonde daktari Mwanchumulia atete kumanya igoro yoborire bwa amoeba. Amoeba ne shida nere gutoka senchira yendagira. Lakini teligotoka senda egekabukiri twateba egotoka gochimate ese amara na mara manene no amibe gotoka amibe yasumbuira abantu sana bivuze kera abantu babo nyagitari ya nemiske rubo abantu abango nyagontenga nkagenda nyagitari eri ngatebuna amiba nkagenda muina ari ngatebuna amiba nkagenda ari ngatena ngamibe nekitali kwera ngiye kogera amibe tali kwera amiba ebwate tokoloka nga two forms of amoeba. Ntubwata amoeba eri ndatebenga etara irosi etara benchanja muno. Iye kurukunga trophozoite form. Nani ntubwata amoeba tokoloka nga cyst form. Trophozoite form bone kero kuriye ndagire bwata amoeba natwatebire bosafi botayo. Ebwate ego twale cyst.
esisi umanyete ya miba na beko menye seliroba nole more than a month egukora umutinyo mu miranya gusarika bone kero ye kirenda yamanya korosi gento ikoro kunga trovosoid ibonere kugera kwa minyoka bwango uchecho use kwa gende che bwatamanyi ngibintu binebyo bono utakietinya gitari urwari kuri byo kuminyoka bwango wayo kwa mariyogo nubona abantu bari bakwaye fragile bari gutinitazo metronidazole utakietwe kwa mariyogo bwango bone bikwerende trovosoid formuli ekorosi ebinyombe ko ibisaime lilikuwa nyure ndiyogo iliyogo ligo ikanda ibintu binyomba bili byebisa bono mbigo kuraisi lakini ukisenya gitari yeito itogo kukolera ikintu ikorukunga intestinal flush nekero tokorusi binyomba bili bicho ile senda the cyst ile se enda yago and at the same time twabeka chi bacteria chingi ye senda chiko produce hydrogen peroxide chiko produce lactic acid ebinyinyi bili byaitu egasi yomaita bakeso ese ebinyomba ime nabaka muntu kabaga sinini so that is how but ekwenda amibe kwera lakini utarua libu ya amiba na bugo chandika sana yeah mimi sana daktari anara goteba hello Ndizi TV moyo kuchomeka ni gastritis kuna nero yo moyo kusina nero kuchomeka kwa moyo itari gastritis na bara twale what we call endocarditis endocarditis nekero enkoro mangete nebwa enkoro nerime ikamanya kubeku igekabu igentongere gonchuka ntendo the membrane eri enchuka ntese ese enkoro yaye bone isika enkoro nabera asambeke umuntu atware kanza gendese ese enkoro yaye umuntu atware TB you know kusaba tuberculosis agende ese enkoro yaye nabera rendi ntokorunga endocarditis inflammation ye enkoro enkwenda enkoro lakini talikite ko gastritis ko ina doubt ara watanga kerbo uliza daktari kama pilipili iko na madhara au manufaa kwa tumbo najua patena ndio ile uko runga ki abantu bakoenda nyagitari umuntu nabwate gastritis usinabu ulcers uma watenga yatu wazo kune pilipili tubazo kuna bintu biroro let me tell you nturara bintu endagiririe ndoro telikolenta ulcers nturara lese kolenta ulcers endagiririe ndoro telikolenta gastritis umete miskerubo onyenyuga iga okumnyoka kuri spirit nga kankonye spirit na nyenyiru o mure spirit ko igbororo uze ko igbororo ngikwachi kuri spirit yeso eko lento ukadi nenda naboyigo ekero kurienda muna tengo tebi miskerubo ama nanasi akuweni buya sana kuburiro bwatsas ama nanasi akuweni buya sana kusago konya kugwena amangana gastritis because ya mananasi nabwate nto ikorunga bromelain na bromelain nere konya kugwena lakini abantu banaita batatozo kuna litunda ama tunda na recommend immunity ama tunda na recommend you know chinguru na recommend ubunyamazi matuna na rakoweni umuntu mabate tubaza kujya matuna yora yiwenerinde yanso aseche nsemo chicha Facebook ndoche Doris Bona gatebanga thanks sana doctor fundisho nzuri asante byemona sana Doris Bona naro kurukwa nerenga Doris Mora Aurora outeba from Kingston niko live agateba thanks akobolinga does it lead to death or is it preventable gastritis yeah oya tuingie kwa complication okay ya metuingisha kwa complication wanaona gani na boigo gastritis negero montaku yes nabeko gero montaku ekero montabu ate gastritis enda yasambekire nabo montara twale what we call gastrointestinal bleeding koiteka manyinga enda yagitira manyinga nabira itira masinini ekero kogende choenene kwanyore cho yagere muamti iyo miniti enda nje itira manyinga lakini tarenge mange
abeire bono digested abuniri kuchimate abeire amekuwa ya muamireti na roche nyolengere abantu bakarusiye ngombe ya lenkuruzwa manyinga ekotachwa manyinga lakini kera manyinga alikenda ngocha kunyeka manyinga aliko tadi nyeusi nyo so ile damu vile inateremka ikikuwa digested ekurwere black ayu arwa manyinga make ayu toko nyokeso bunyagitali nga malena na ba manyinga yara arwa mange amange saidi baka kumyoko konde chu konywa manyinga kumyoko jinsi you know tokurukanga you know imatokezia bona endeli ya arura manyinga mange emucha nirwa manyinga mange nabo manyinga rero sumuvere you know usabande mbale bali bacha umuntu akoroka ekarabugate you know gastritis omanya koroka manyingoka kwalo bantu bagotware shida mneyo you know imatemesis yani kurutera manyinga umuntu akoroka so otu alegento muneke iko straight na vera gwitira manyinga baka manyinga ereso mubiro especially abantu bali batarengange na nyagitari mete kuziko nabona ukayibulire seitoka haliro chimi para teyo abantu barari kugira gipigipiki yakire bono ngakiri pigipiki tare ngoro gali nchi ya ngoro ochomnyoke umuntu wakanyagitari ngira teyo bono kwanyo umuntu oli usigi wogimo because of gastritis again tukende gastritis na bekolenta bono ulcers tonda kienda because ende elinya gasambeka ngangwachi kwenye weni bwangu abono kwenye tonda kyakodiriki kyabere umuntu twale bono what you call peptic ulcer disease onyolire tonda senda yayo you see igo nibwate complication chinyingo notenda gukwana because bono nyole nabone kerubwate twatebirenge kerubwate gastritis ndagira ya utiri chikobunu buya there's going to be poor digestion ama ndagira turi chikobunu because watwalirege enda yago yasambekire bonde bintu biriye bijya bikosoyeso umubiri nabona vitamins B12 tirigo chikoswa iron tirigo chikoswa uchaka gutwara emechando igo gastritis nebwate chi complication chinyinge ani nyoro busongo bwa no bokali acha mchezo ule mtu amepata gastritis atakwambia daktari oboriro boiga mbolete stomach cancer which time yes umanyete gatogoteba nga cancer nekere seria sarekire ntonkere gikoro ku DNA gikobere cell DNA ye kustukunyira kweso botambi bali basomete biology twatebetunga deoxyribonucleic acid DNA nerego control ya seli ya nga kigokina eseli ete kina ebenene mono ekaro ikire sagi ikire so mwerio DNA yatebye seli nga bono ibutura no obe nandi marakabiri kwarode bono nyore nga ki egento kiriya kire gusari DNA iri yago iri egotebinga seli ibuturana bono uchikonyonga gento kego chikotebya seli ibuturana nkiyo giasarekire onye giasarekire eseli bone kugiro ebenene mono ina tukuruganga cancer so gastritis nerente cancer na bekolenta cancer yenda ekurunga stomach cancer kagera kiseli kiri ukanywa marua mange agasalia seli iri DNA ukanywa sigari nyingi gasali DNA bone seli iri cha kugiro abnormally onye seli iri kugiro abnormally then it will bring in stomach cancer Byemano sana daktari asokweresera sobwaga nabego byemano sana umwanchi muri bitaseniki Ndizi TV singa kitoka ndete gusanga emeyomuro bili o Worldfit clinic singa ki daktari Kena Moses agendete gotosemia amangi taliborero ubuka togokwana ndokendete gokwanira amaroire nabego byemano sana sebali magendete gotuma ujumbe chino ekiagera daktari nagendete kuiranelia kondo mwanchi muri nabego gotuma ujumbe agenke agwetira sina mbiri gaba screen yago nabona bogoso asinse mu chichimita ndawa sensemo ya Facebook watonyare gwitira Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube watonyare gwitira Ndizi TV News konde daktari tianda ligiria mababuli ya vera tatogaiga bere kagoswa narogoteba mimi ni job enda yani kuyumulero na kuniuma kiasi akobolie yu shida kiyeyu ende yenka umete enda nene
enda nene ndubwa tendeliance kusendenke bago jwaranyito wanyateba ni n'abaswati bagora teba ntubwa tenda katikati na ntubwa tenda igoro so the lower abdomen osese katikati ose igoro so ntura manyanga yago teba lakini gatuta narole nga kale go teba igoro onyinda gukuyunga ngo okosambika muno ubusongo bolibonga muno umolero ubiti ngokoi nabura nywe na alsasio bwate osobwate ndo kurunga gastritis igobona utakiro chinya gitari nchemna daktari kena ndigelinga kyo ranyo ke gosumbwita actually agateba achitinya gitari agatebigu white blood cells chiae ziko na infection na red blood cell ziko chini Mkiego shikia changia pia hiyo shida. Ukiwa na infection na era nyalikana the white blood cells chia uchigende igoro. Use the red blood cells chia uchigendense. Munabona utwale kwa mfano utwale burino bwana bwasikosela anemia. Ekero kiseri chia uchigo itu. Aba manyinga gaira arera nense. Any infection abeko ekosali kiseri chia. Bati njelengia tinda itiwa comment mono. Ogocha nebintu birikwa report chilichanya kitali ngako chibwata. I look at them ndige limanya shida kiko sumbu ekogosumbwa so that from there to kwa matibabu amaya uli na wana bantu babwate cancer munabono ya leukemia cancer ya manyinga you know nkoro mubale sana ne ole ninda usebyungo byumubere you see so the best thing no colente report indire manya ko advice according bia mono sana job aseli voliri yabo bune gwete daktari nachi gototebia sobwa gare ngai yagotoka na boige achikwana ni namba yesimi eli ndobe kugotalira asenye gitali daktari narokoteba hai Ndizi TV ni Saida kutoka Soneka agoteba ende kumuruma ase ekenyobugoro nabura nyora bwatege tonda kienda kirige kurukunga duodeno ulcers ekerokoro kurumu kenyobugoro igoro nabura nyoro bwate duodeno ulcers lakini tinda tanga rate abanga nero tinda tanga ulcers yoka ebintu nebinge biragere munabona utwale gendo kurukunga utwale bile stones enchile entubwate ndo kurukunga bile etwara magena nabo era aracha irritation yesen duodenum yago egerorum lakini enchilengia no gochinya gitari lakini nandonye kubwato busongo bolibole sekenyobu boko associate ne ndagira ukuriye ndagira bwake yake nabura nywango bwate duodenum ulcers daktari naro gateba hello niko na kijana hapa akikula kidogo tu hivi tumbo inaenda mbele na anakuwa na usingizi na kuchoka shida ni gani amlete hospitali tumuone Yamono sana no chiko batebia senye kitali gotoka nalo ta Hello Ndizi TV kwa nini daktari kwa nini mtu anachomeka koo hapa ukikunywa changa mingi hujai kunywa unaweza ukachomeka nabura achomeke because watu walile homa nabura achomeke because what allergy ga larynx yagebwate yabere yasambeke goto sera laryngitis pharyngitis ora sambeke because of infection ndone bingora iro sambeke again think ya no gochinya gitari na kulingoliwa oli kwa boliri swali elio ngaita daktari nabaga kuira ni ligoro ya duodenal ulcers ngwa kwanera daktari tariba bono daktari tobito gukwanero oboreiro obo sambika kweli sangu lienda mwanchibuli natete komanyanga oboreiro bugango chibole bwabwena bono bono agochenya gitari akero gwachire nyagitari tukolingori torenga ki nkigia kolenteire shide ekero twakolingori na nagotebire injira ni nyinge yo kolingori nabo turagwa endoscopy nabo turarusie echo yago tunyakorera serology tolos ne bwate chiparoli nabo turagwa kebicha ultrasound tuligire nkinda yake kororokana nabo turakora into yekurunga uress pref test ndone binge togokora egere twakikishenga nkida kieko gosumbwa butame ko gotebindiga miskerubo eso bonyagitari is no waste work nyagitari tali ngotanga ki nge yamare ya muisatu bonyagitari go ikomanya nkioko weni
nanda abantu abange bagundu ile nyagitari yetu nga we mean we in business esababu abantu abange rero bagutumba cyo kokore bacha kwa kuchiksterese nyagitari yani abantu abange bagutumu bacha gukora twalente machine ego pime nkoro twalente machine ultrasound machine no bagucha nyagitari yetu bacha gukora because tutamanyite nga goikatokole diagnosis tumanye nga shida kiko gusumbua egere togo kweliogo ogende kugwena so ekero umuntu amanyire nga nabwate gastritis ntubwata maliogo tokomwa amange sana tokomwa within a very short time okoreki ogwenere yes Dr. Tenda rasoma ujumbera narote Ndizi TV one mambengo tu Henry Kaunda kurobo gusero ruora Kisii County akobolinga daktari ningiye kogera inseye chinsanyi cyamaguru chiwo kaliberera mono eyito kunyiruka nga peripheral neuropathy so bunyagitari neki nawe cyago kigo sambeka ekero kinawe cyago kigo sambeka liswali nga inkiye kogera kinawe cyago kigo sambe naburanyo rubwa tuburi bw'isukari naburanyo rubwa tuburi bwa high blood pressure naburanyo manyinga utaliko tarabuya ubwate poor blood circulation manyinga utaliko tara ari usyobo cyabo arentendagira mungesa amaguru bone keragucha ingote maturi kumanya nki kya molentera the peripheral neuropathy egere tuwe nyige ntukirikia molentera miskerubu narogote nacha tara sinya gitari ngoma teitara sinya gitari acha tara omanye umulingo oli omanye omuchando ngayole narogote ba hello ni Dorin kutoka Malindi ateba mbona unapata mtu anasikia mgongo uchungu hadi anashindwa kutembea labda tutakuja kuongea kuhusu mgongo sababu ni mingi zenye zinafanya mtu aumwe na mgongo unaweza umwa na mgongo kwa sababu umekuwa na kitu inaitwa muscle spasm unaweza umwa na mgongo kwa sababu ile disc ya sukire what we call intervertebral disc ya sukire na bora urarumu no mgongo ubwate compression yani no romo no mubere zaidi na bora urarumu no mgongo because yo karanza mono from morning to evening ugote na from morning to evening so ebintu nebinge biragere umuntu ari mu mgongo na toja gukwane ngakira ache cancer arthritis you know Orura mangaragero rumungu. Toshe tubarobeliri tuko tokwanere naro. Elijah Makoli korwa kera PG agateba I'm asking outside the point but forgive. Mbiya Elijah nakotogwanchira umuntu narobolia outside yoborero boltoko kwanera. Agateba I have a friend whose wife has goiter. Daktari, do you heal that disease? Yes. Goiter wikake tumanye ngaki abwati ndio kurunga hyperthyroidism hypothyroidism or urothyroidism so ekeragocha ngupima tole na utokupima ndio kunga T3 T4 etotevinga nkayale tumanye ko mwamalio yes Elijah Makoli nabagote umusani yogo daktari nachikogote bya senye gitali gotoka irinde mutarire. Hello ni Francis from Itirio ataba kichwa kinamuma na kizunguzungu Mochando kio chwabwata. No, hiyo lazima kuja hospitali ili jaribu kupima tujue ni kwa nini. Sawa dada. Shida. Pianso meli boli lirali mwaje daktari agoteba when I have sex I ejaculate very fast. Oleli arata mira daktari tiangolirigeri elindo mwancho muligeri agendere ko abuli. Agoteba when I have sex, I ejaculate very fast before my wife is ready. Then I take long to erect. Why? How can I improve to avoid my wife's dissatisfaction? Eyito konyeroke egesongo subonyagitali nga male sexual dysfunction. Abura to premature ejaculation, you know. Again take yana achinja gitali. Esababu neki nyinge kiragere otwale infection abo otwale problem neyo no wono otwale infection ose prostatitis infection otwale mono imbalance na recurrent shida mneyo so ekrara akinya gitari ubiyalera matukaya tugata malioga maya sana so tutamsaidia na chata lero igule obedi kiongozi Nyaisamanga agoteba I love the show mbia mono sana narorogo teba am Joseph nini ufanya mtu asweti miguu na mikono almost all the time obnoborere daktari no na be kunyarekana no burwaire gusonyo urabwate shida ya nerves neuritis you know
lakini ekeraba kintu teme kumanyanga nikekogera mantu mbale bagoswetia amagoko agoswetia amagoko nandaro mukenduri yoka muna basubati kwenye bwati wote ngende kunga puka blood circulation lakini the best thing ni kukuja hospitali elio mwali wa daktari hello Ndizi TV asante sana somorobiri o Worldfit ambole daktari elio kontrola kero monta gwetia masusulio kalio kata gwatie break elio gondiro tutajua umatekero gweti obwate yitukuruka urine incontinence ekera macha gweta utabwatie break kuna sababu mingi so tutapata ile sababu inafanya ukue na hiyo shida na tutatibu hiyo sababu utakuwa sawa daktari kiagere biro bito byatunyorire wanjumulira tete komanyanga ye clinic kyao kyegotoka na boigo moye namba yesimi ndibagani retaria nenkurukunga daktari Moses Kena Onsarigo ngurwa senyagitari ya Worldfit Health Centers Worldfit Health Centers ntubwate branch ya Likaratina ntubwate nkorostore nyagitari ni nasane mu Chibwiri Doret igaiga Bosongo noturase nyumba ya Uhuru Plaza bali batamati Uhuru Plaza ere gari ya Marigitiere Marigitie market ya Bosongo town ime ekarwa kire baka Marigit kusari sichibucheri chichire osestage nkoro ya Kisumu ya Renge so nabokonyero nyombe klikire Uhuru Plaza so imenchu bakegoroba ya gatatu erumu 307 307A no konyora Worldfit andu buya bwa Bosongo misikerubo ninje nkobere senyagitari ya Bosongo so ekero goja ninje okonyora ego taraikese utaranyora turaikofisiani enamba yesimi ere 0722 245763 ere 0722 245763 Mbiyemo sana daktari asogosanga 90. Asante. Mbiyemo sana mwancho muliye kwa bere gukobwatia omoroberio o Worldfit tobeto gosanganire Dr. Kena Moses kura clinic kigya Worldfit obere kagotosemia amange gwetira amaruire akorendo obere kagototebia sora monyole na bogotalero mu Kibosongo ase building area Uhuru Plaza omwancho muliye goikiraga abo nongo kolera omoroberio bweli tukolierera kurene nende weekend naro na bogotoma ujumbe yago elindo nyogoganetie borero bonde torakwanere weekend elinde tweroberi na daktari ase okokwanera oborero bwo inyora sinsemo chiche mitandao sensemo ya Facebook na bagotonya gwetira Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube na bagotonya gwetira Ndizi TV News ile tele ne Frida Kerubo kukoganilia oboligelia obya karibu tena daktari. Asante.